يعني وقو تيزانن إيرو لسرانسري جيهاني هندو روش دربدا حركس إيدي روشا سوري دشوبينه جبر روشایی گواز بیشم و چند روزی پیشیما نیزی 12-13 روزا در کتر اصلی روشه که گلک از بیشم بویر بخورانی يعني بويرين يجو بساعات هاتن جوهارتن جبر ويجي حركة سيد شوباند يعني ايدي سوري تخص فهمشي بك ايدي السوري تشد قومه ويتشبب وسوري برب كوفا هرن جبر في راسي يعني د قشتي وارو جادا امتكارن بنرخين يعني جي بيستو حفتي مهيده يعني جي شاري لسر إيريشن يقول لسر حلب تشيبون إيدي بيفاجو يكونوا دسوري ده سبيكر أف بيفاجو يجيش خوا روجانا مديد كوشوا از بيجم جروبين هيئة تحرير الشام جغرافيا سوري هرشو يعني جغرافيا خوا برفره تركر أبجي الأنجام ده أمتكارن بجنتني إنه بيلان كي فاهزة أو فصالابو أب هات ناسكرن جو إيدي بيلان كي ناف دولتي هي جبو هرتنا سوري يعني أمزانا إيرو دقشتي روشلات ناوینده پیلا هوایا گوهرتون و گوهرتنا صد سالانو پروژین گوهاتنا آماده کردن ایدی اف دروشلات ناوین خونیشان دادن بلکه دمام د ملی خونی سیاسی دیجید نرخین ام بیشنج مداخله عراقی و حتی بریوجی گو اف پیواجویا گوهرتون و گوهرتنا دروشلات ناوین دست بکریه شخوا ایرو سوری جی بشک جروشلات ناوین جبر و ایدی راستی او شکل یک گروشلات ناوینی یانو و خبد دیار کردن ایدی هن بهن و بیناس کردن و افجی راستی د سوری ده به پیواجویا یا گو ایریشن لسر حلبه و شهبه دست بکر اجبر و راستی مدید يعني چند روجاده گو چوا رژیم از بیشم بشار الاسد هلوشیا لإيدي و بشتي ويناش ببش خو أوجي جهة نقاشي يعني شخوا بشتي هلوشاندنا رژیم اسدی حركجي ايدي هول ددوي شببه تبي قوام زانن يعني د واروجن يكو درباس بون يعني او هزن يكو رژیم شامي خود سپارتي د ايران بو روسيا بو راستين نبون برسبج بو گوتكاري بن ويري جيمي جارك دب باريزن تبي امزانن دبا صالين دريج يعني روسيا دا ما عم بحسايتكن حتى بريقو مداخله بري بي ازبيجم درباسي سوري ببدا 2015 سير بي في جغرافيا ندبن كنترولا ريجيمي دا بولي بيشتي درباس كرنا روسيا جو باتفاقهم بهنك شرا اف جغرافي دي سابا جرانت هروها ايران يعني جبروي تشد كارن نشان بدن هيزن جو سوريا خود سبارتيه دا جبو هبونا خوني حتى ها 14 سال سر بيه خو ببينه دما تكچون رژیم اسد جي تكچون يعني ام بيجن روسيا ادين ازبيجم چاوا برجوانديين ويني جدا جدا هن بتايبت جدا ما ام تنخين ام بيجن بهاتنا بايدن لسر حكم ايدي روسيا چ بلان و چ صفقه داني نجبر ندوره جو ازبيجم هاي روسيا جوي بلانت نبو جبر في راسي هم روسيا جي ايدي ببرجوانديين خو حتى بيامني جودركتن انه برسكليكا سوري نما يعني كاري مني سركه هنك تشتيدين هنا هروها ايراني جو ما چاواديت يعني افدمك باش جو تخوازن ايران تنبكن لبنان د سوري د جبر في راسي او هيزين هيني كاريبون يعني جبر حتى انها مانا ريجيمي لسر بيخو جبر افحردو هز تكاريبون وبه لسر بيخو لانها ويتشبب سوري راسي حركه يجي ازبجم قال لك شيروفاتكي وسوري برب كوفهره ويتشاوهره كما اف كومنت يجو حتى هاد ليستا ترولي دبون يعني اف هز واب كارتي نجبو قشتنا قشتي سوري يعني قال لك بلان هنا قال لك بروجه هنا يعني ايرو دو سوريا ده اف كومنت هنا وهري من باكرو شلاتي سوري هنا اسبجم د جغرافيا خوني هيدا راستي يعني تبي قوام بيجن يعني انها هولداني چاوا خوشکبونا صورتين واشتا يعني وقت بيجي تقريبا نرينك اريني لسروا بدن دريا قوتنا دا انها خطاب مثلا تبرزكري كما بقالي سوري رتنا متخوازن سوريا حركستي دبه هنك قوتنين ولوتين قوتن لي دكوكا خودجي حركه جي ديروكا فاكو من شتناستك يعني او راستي تقريبا بروجيك ديمقراطيك جبو سوريا بابكن يعني تجربه حركه جي فصالار هنا هاجاز بيجم ايرو دو سوري دبه هاجاد عراقي دبه تشنغالي دمديت يعني اف همان هيزن لراستي اف هيز ويت قريبا فينا في جوهرتنا ديمقراطيك دو سوري دبكن او جي جهني قاشي تبيقون ها هنك هولدان هنك صورتها واي هي هنكي خوش بكند الي قلده راستي انها ام دبينن يعني ايدي تفكرك سياسي دبلوماسي هي جو سوري ايدي برب از بيجم مرحله انتقالي دلغور بريارين ايدي دو بين
پنجی و چار هەیە هەوڵدانن هەیە لێ چقاس ئەv هەوڵدان ژیوێ بکەن سەری خوا ناکەن سەری خوا یعنی ئەمریکارن بێژن ئیرۆ سووریا دەوێ استقرار کچێ ببێ ڕاستە رێژیم چوو گەلێ سووری بگیشتی تەوی گۆم بێژن هەرێمێن باکوور و وڵاتی سووری مەجزوو دەژی رێژیمش هەرێمێن خوا دەرخستنە لێ ئەv گەل هەموو ژ باکوور و وڵاتی سووری کوردی خوا عەرەبی خوا کێف خۆش بوو ژبەر ئەv رێژیم چوو ژبەر هەڤی گەلی هەمی لەسەر یعنی ئەم ئیرۆ ڕاستە هەرێمی باکوور و وڵاتی سووری دژین لێ ما حتا کێلیên هاژی مەزەحمەتیên یی گۆرێجیما هەیە مەژێ دکشان یعنی gelek cara belkî hewldanên diyalogê ji bo avakirina Sûriyek demokratîk lê hetanha rejîm rastî tevî got 14 sala piştî şoreşê jî li ser hukuma ez bêjim 12 sala ji destpêka şoreşê û berî wê jî bihara gele lê hetanha ti hewldanên gotkarî bi gelê Sûrî hemî hemêz bike guhertinkê bike ew firseta yê gojêr hat dayîn rastî bikarinanî ji ber vê rastî yanî bi giştî gel ji bo ketina rejîma Esedê kêfxweş bû lê êdî pêşeroja Sûrî rastî em nikarin bêjin wê ewlehîk û istiqrarek nêz Sûrî dibe avakirin ji ber gelek hê jî hene bi taybet ez bêjim niha Tirkiye yanî Tirkiye ji valetiyek piçûk jî dixwaze fêde bike êrişên li ser herêmên bakur û şelatê Sûrî bike projeya xwenî Osmanî pêk bîne medîl Helebê yanî çawa dema va ez bêjim fasala êriş li ser Heleb kir Tirkiye jî dest opozîsyonkê kir yanî ez bêjim bi hemleyekê kir êrişê li ser Helebê kir û çawa di ala Tirkî li ser kela Helebê danî her wiha di anha şer û pevçûnên yên heyî de dixwazî êrişê li ser herêmê me bike me dî jî dihol min bicê çawa êrîş kir yanî heta ez bêjim îro jî li Eyn Îsa got 12 jin û zarok bûn hedefên vê êrişê ji ber vê rastî Tirkiye jî naxwaze yanî herêmên bakur û şelatê Sûrî bi awayekî istiqrarî jiyan bike her wiha yanî em dibînin di milê siyasî de behsa herêmên bakur û şelatê Sûrî jî tê kirin behsa rêveberiya xweser bi şekilkî tê kirin behsa gelê Kurd tê kirin ev hemî jî Tirkiye dixwaze bi hemû şêwazê li êrişê li ser mantîqê vê jî têk bibe ji ber vê rastî em bangewaziyê dikin yanî li hemû gelên Sûrî yanî anha bi giştî ez bêjim gelê Sûrî bi taybet herêmên bakur û şelatê Sûrî hevgirtina gelek gelek girîng e yanî em gelên yê got destpêka şoreşê de rastî hevgirtinek me hebû projak me hebû li ser esasê wê metkarî bûn destkeftiya bi dest bixin îro em bûne hêzek li ser erdê ji bo pêşeroja Sûrî em xwedî proje ne hevgirtin gelek girîng e wekî di milê xweparastina va destkeftiya de gelek muhim e hemû gelên me gundên me bajarên me ciwanên me jinê me gerek bi rihê xweparastinê va destkeftiya tev bigerin ji ber rastî yanî me got dewleta Tirk dixwaze yanî qerîza heyî ji tevlîvê heviya heyî êrişê li ser herêmê carek dibike çawa got destpêka şoreşê de heta rojan ha jî êrişên wê nesekîne carek de anha ez dema em bêjin êdî Sûrî wê ber pêvajoyek siyasî here naxwaze dîse ev herêm tê de bin ji ber vê girîng e di meselê hevgirtinê de di milê xweparastinê de di milê ez bêjim şiyarkirina gel beranberî şerên taybetî yî gotên kirin me dît diho dema reqa û tebqa çawa kesên yî got dixwazin rastî şer û pevçûn ew nakokî yanî di navbera gelê Kurd gelê Ereb derê Sûriyan gelek yanî ez bêjim alî hene yî got dixwazin vê bikin ev gelek girîng e wekî dîşî yanî di çarçoveya daxuyaniyên derketin hegem bêjin ji peyedê be ji rêveberiya xweser yanî destê me ji bo diyalogê bi her kesî re em bêjin vekirîne ji bo ku em dikarîbin mafên gelê xwe qezenc bikin ji bo ku em dikarîbin Sûriyek demokratîk ava bikin bêguman yanî 12 sal tecrîba me li ser erdê jî heye dîsa jî em bûyê rihî bûyê berpirsiyartiyê yanî em zanin her tim jî me digot pêşeroja Sûrî rastî gerek gelê Sûrî diyar bike lê gerek hêzên navdewletî jî gerantor yanî daman bikin bi rêve bibin ji bo ku em dikarîbin Sûriyek demokratîk ji bo hemû gelên Sûrî yanî êdî pêvajoyek dest pê kir ev pêvajoya guhertinê hêvî dîsa carek dî ji bo gelê Sûrî yanî çêkir gotkarî bin di Sûriyek demokratîk ne navendî bi hev re jiyan bikin.